إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، محترم جماعات, Allah Rabbimiz bizlarni barliqqa keltirdi. Bizlarni bu dunyoga keltirdi ham bizga o'zining cheksiz ne'matlarin, yardamin beradi. Ham shunga ko'ra Allohga bizning barcha hamd sanalarimiz, maqtov, ulug'lovlarimiz bo'lsin. Shahadat ketiraman, Allohdan boshqa g'ibodat qilirga loyiqli zot yo'qdir. Alloh bor, Alloh bir. Ham shahadat ketiraman, Muhammad ibn Abdullah Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham sharif bo'lgan qulidir. Alloh anga, uning oilasine, ham uning sahabalarına salovat shariflarini nasib aylasaydi. Alloh Rabbimiz agarda kimni de bo'lsa o'zining gadilligi bilan to'g'ri yo'ldan yozdirsa, uni bir kimda butun hidoyatga, haq yo'lga chiqara olmas. Alloh Rabbimiz kimni de bo'lsa agarda o'zining rahmati bilan haq yo'lga ko'ndirsa, uni o'tan bir kimda adashtira olmas. Alloh Rabbimiz izgi kitabında aytdi: ey iymon keltirgan bandalar, Allohdan haqiqiy taqvolik bilan qo'rqig'iz, ham bari tek musulmon bo'lib qina o'ligiz dedi. Amma ba'd, muhtaram jamoat, Alloh elchisi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qay vaqt bizga o'zining hadislarida, o'zining so'zlarida Allah Teala'nın sözlerini ketira, Allah Teala'dan rivayet qila. Hamna bu hadislarni qudsi hadislar deb ataylar, izgi hadislar deb ataylar, lakin alarning haqiqati Allah elchisi Allah'ның sözlerin bizga o'zining og'zidan, o'zining sözleri bilan bizga ketira. Lakin alarda naqshulay dinimizda zo'r bir kuchga ham teran ma'noga ega bo'lgan hadislar bo'lib sanaladi. Ham shularning birsinde Allah elchisi ayta. Allah Rabbimiz aytdi dey: "Thalathatun ana khasmuhum fil qiyamah wa man kuntu khasmuhu akhsimuhu." Üç türlü kishiga dey, men qiyomat kunida dushman bo'lurman, ularning kundashi bo'lurman dey. Ham kimda kim agarda menga qarshi bo'lsa, kimda kim agarda menga dushman bo'lsa, mening kundashim bo'lsa, men uni jengashakman deb aytdi Alloh Taala. Ham u üç türlü kişi, birincisi kim benim ismim bilan va'da etib yoki ant bersa yoki va'da bersa, ham ondan so'ng shul va'dasini xiyonat qilsa. Ikkinchisi kim irikli kishini qulluqqa sotib shul aqshani oshab bitirsa, qo'llansa. Ham uchinchisi kim o'zini ishchi olsa, ham onun keragin ishlatib, onun bütün talablarini olib, onu ishlatib, onun xizmat haqin bermisha qolgan kishilar, mana bular uchisi de Alloh Taolaga qiyomatda dushman bo'lurlar. Ham muhtaram jamoat, aytganimcha, bu bizga bitta jiddiy bo'lgan bir kesatuvchi, bir hadis bo'lib turarga tegish. Chunki dushman, kundash, противник deb aytamiz, ayma, противоборствующая сторона deb aytamiz. Agarda ul Alloh Taala bo'lsa, bu kishi nechik qutulurman deb o'ylayman ekan. Bu kishi nechik isen qolurman, nechik imin qolurman, xavf xatarsiz qolurman deb o'ylayman ekan. Chunki bizning turmushimizda da o'zaro Alloh Taolaning mahluqlari orasida
Кайсы бер вакытта үзара без ызгышабыз, без талашабыз, безнең нинди дә булса матди, имущественный спорлар килеп чыга, бер-беребезне судка бирергә мөмкинбез. Һәм менә шул вакытта кайсы берләре әйтәләр, аларның бит туганнары бар ди, шундый зур кешеләр ди. Аларның бит күп акчалары бар ди. Алар ди шундый яхшы адвокатлар яллап безне җиңәргә мөмкин дип, кайсы бер вакыт кеше шумлана башлый, курка башлый. Мин моны җиңә алмамын, мин үз хакымны кайтара алмамын дип, төшенкелеккә бирелә башлый. Һәм менә шул кешеләрдән ул курка башлый. Ә монда кеше түгел. Монда галәмнәрнең Раббысы, җирләрне һәм күкләрне барлыкка китерүче, Маликул Мулк, ягъни бөтен патшаларның патшасы Аллаһ Тәгалә Раббыбыз каршыдагы көндәш булса, әгәр дә ул дошман булса, ул вакытта бер генә кешедә инде котыла алырмын дип һич тә уйламасын. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Анфал сүрәсенең 13-нче аятында: "Залика бианнахум шақуллаһа ва расулаһ, ва ман юшақиқиллаһа ва расулаһу фа инналлаһа шадидул иқаб." Чөнки алар ди, ягъни мөшрикләр, имансызлар, алар ди Аллаһка һәм аның илчесенә каршы чыктылар. Ә кем Аллаһка һәм аның илчесенә каршы чыкса, әлбәттә Аллаһ үч алуда газап, әлбәттә Аллаһ үч алуда каты газаплыдыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа күрә аңлашыла, зур җинаят кылучылар, Алла сакласын, үтерүчеләр, ятимнәрнең малына керүчеләр һәм диннән мыскыл итеп көлүчеләр, пәйгамбәребезнең вижданына, пәйгамбәребезнең ак исеменә тилтеш тидерүчеләр, әлбәттә, аларга һәммәсенә дә Аллаһ Тәгалә каршы булыр. Аларның дошманнары булыр кыямәт көнендә. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә махсус 3 төркем кеше, махсус 3 категория кешене искә ала. Һәм шуларның беренчесе, әйткәнемчә, ул Аллаһ исеме белән вәгъдә биреп, шул вәгъдәне үтәмәүче. Кемнедер ышандыра, кемнеңдер ышанычын ала, ләкин аннан соң ул ышанычны акламый. Һәм Аллаһ Тәгалә Нәхл сүрәсендә 91-нче аятында әйтә, безне антларыбызны үтәргә чакыра. Һәм әйтә: "Ва ауфу би'аһдиллаһи иза аһадтум, ва ла танқудул әймана баъда тawкидиха, ва қад джа'алтумуллаһа алейкум кафила, инналлаһа я'ламу ма таф'алун." Аллаһ әйтә, Аллаһка вәгъдә бирсәгез, ул вәгъдәләрегезне үтәгез ди. Аллаһ исеме белән биргән антларыгызны бозмагыз ди. Чөнки сез инде Аллаһны кафил итеп куйдыгыз. Чөнки сез Аллаһны поручитель итеп куйдыгыз ди. Шуңа Аллаһ сезнең нәрсә эшләгәнегезне белеп торадыр дип әйтә. Һәм гомумән әйткәндә, менә ышанычсызлык, хыянат итү, вероломство дип әйтәбез без урысча. Ул мунафикларның сыйфаты. Мунафикларны менә шушы сыйфат белән билгеләргә була. Һәм пәйгамбәребез хадисендә булай ди, кем ди алдан шушы әйтелә торган 4 сыйфатны үзенә җыйса, чиста мунафик булыр дип әйтә. Ләкин бу 4 сыйфатның берсе генә булса да, анда димәк мунафиклык сыйфаты бар ди. Кем ди сөйлә, әгәр дә аңа ул нинди кеше булыр ул ди. Әгәр дә аңа ышансалар, ул хыянат итә. Ышанычын үтәми. Теге по секрету всему свету дип, ул бөтен җиргә таратырга мөмкин. Һәм әманәтне сакламый. Сөйләсә, ялганлый. Вәгъдә итсә, вәгъдәсен үтәми, вәгъдәсен боза. Һәм бәхәсләшсә, ул гынахка бата дип әйтә. Шикләрдән чыгып, әшәкеләтеп, әйме, зур тавышка чыгарып, бәхәсен куерта дип әйтә. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы хыянат, шушы ышанычсызлык ул әлбәттә бик начар булган гамәл. Һәм ул Аллаһка душманлыкка китерә. Һәм бигрәк тә Аллаһ исеме белән ант рәвешендә әйтелсә. Һәм бүгенге көндә бармы андый әйберләр? Бик күп, бик киң таралган. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ушбу ширдән без уяу булырга тиешбез. Шулай ук әйтеп узасым килә үзебезгә дә, мәчеткә йөрүчеләргә, мәчетне читләтеп узучылар һәм дингә салкын карый торган кешеләр еш кына бездән тыйнаклык,
Бездә, намаз укыган кешеләрдә ышанычлылык, яхшылык һәм сафлык, честность көтәләр бездән, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм үзләре кайвакыт ул сыйфатларга ия булмасалар да, ләкин алар бездән шуны көтәләр. Һәм менә шул вакытта безнең өстебездә җаваплылык бар. Өстебездә зур җаваплылык бар. Чөнки безгә караган кеше, ул бездә Ибраһимне, Габдулланы, Галине күрми, ул бездә мөселманны күрә. Һәм бездән чыгып, бәясен бөтен мөселманнарга тарата. Бу шундый булды икән, димәк алар бөтенсе шундый. Бу хатын шундый булды икән, димәк алар бөтенсе шундый. Һәм шул сәбәпле, мөхтәрәм җәмәгать, без менә шушы җаваплылыкны тоерга тиешбез. Мин әлбәттә әйтмим, хәзер инде сине теләсә кем сүксә дә, теләсә кем сиңа гаделсезлек, зулымлык кылса да, башыңны иеп утыр, сабыр итеп утыр дип әйтмим. Мөмкинчелек булган, хәләл булган, рөхсәт ителгән булган алымнарны куллан, үзеңнең исемеңне акла, үзеңнең хакларыңны сакла. Әмма ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, менә бездә сакаллы, түбәтәйле, яулыклы мөселманнарда менә шушы ышанычсызлык, менә шушы вероломство, хыянат итү, әйткән сүзләрен үтәмәү сыйфатлары бездә күренмәсен. Без башкаларга үрнәк булып торырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Шулай ук хадистә икенче искә алынган әйбер, Аллаһ илчесе әйтә, ирекле кешене куллыкка сатып, аның бәясен ашаган, кулланган адәм актыгы, ул ди, Аллаһның дошманы булачак. Һәм инде әлбәттә, бүгенге көндә куллык юкка чыкса да, бу сүзләр хыянат итүгә, зулымлыкка һәм кешегә зур михнәт китерүгә бәйләнгән. Һәм менә әгәр дә менә бу үтәлә икән, менә бу бик зур гөнаһ булып санала, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шул сәбәпле ниндидер бер бай кешенең, сугышчының, хәтта президентның гына дошманы булмый, ул җирләрне һәм күкләрне барлыкка китергән галәмнәрнең Раббысы, дошманы булып саналачак. Уважаемые братья и сестры, и все, кто слушают нас, сегодня я рассказываю про хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где он нам сообщает о словах Господа миров. Хадис Кудси. Аллах субханаху ва та'аля сказал: в день воскресения я буду противником трем людям, трем категориям лиц я буду противником. И если я кому-то стану противником, то я непременно одержу над ним победу. И это первый человек, который, пообещавший моим именем, а затем поступивший вероломно. И человек, который продал в рабство свободного человека, свободного кого-то, да, и проел полученные за это деньги. И человек, который нанял работника, потребовавший от него выполнения всех его обязанностей, всей его работы, но после этого не заплатившего ему его заработную плату. И, уважаемые братья, все эти три категории людей, все они будут врагами и противниками Аллаху субханаху ва та'аля. А когда мы говорим про то, что кто-то стал врагом и противником Аллаха, это означает, что этого человека постигнет наказание и гнев Аллаха. И поэтому, к сожалению, нанявший на работу кого-то, а потом, пытаясь найти миллион причин и отговорок, и не отдающий ему его заработок, он, простыми словами выражаясь, он просто кидает этого человека. Он просто его кинул. И, к великому сожалению, это явление так часто встречается в нашей современной жизни, что даже иногда пытаешься найти кого-то, кто так не поступает. Начинаешь думать, начинаешь искать, а он хороший, а на него можно положиться. И вот таким вот образом пытаешься найти тех добропорядочных людей. И вот буквально вчера ко мне обратился один молодой парень, да, и говорит: Хазрат, вот я, говорит, устроился на такую-то работу к таким-то людям. И называет их имена. Я их знаю, альхамдулилля, знаю о них только хорошее.
они ходят на намаз, они делают уразу, участвуют на коллективных молитвах, и вообще, с моей точки зрения, они характеризуются только лишь положительными качествами. И после этого этот молодой парень, да, задает мне вопрос: как вы думаете, они меня не кинут? И вот представляете, да, вот тут дело даже не об этих людях, а дело о том, что задают вопрос молящийся, прекрасно выглядящий, совершающий благие дела, человек, о нем задают вопрос, спрашивают, а он меня не кинет. А кто в этом виноват, что задают такие вопросы? Мы сейчас не говорим про этих людей, они, альхамдулилля, они хорошие, да, у них все хорошо. Но почему создался такой фон, что человек, уже не зная, обращается к Хазрату и задает такой вопрос? Кто в этом виноват? В этом виноват какой-нибудь там, я не знаю, чиновник, в этом виноват какой-нибудь человек, который в интернете гадости, помои выливает на мусульман. В этом виновата какая-то газета, какое-то радио. Кто в этом виноват? Мы сами в этом виноваты. К сожалению, очень часто бывает так, что мы сами портим свой имидж именно в таких вот взаимоотношениях, отношениях, которые мы строим с теми людьми, которых мы нанимаем на работу. И, к сожалению, очень часто слышишь такие истории. Этот вызвался работать, собрать мебель для квартиры. Оставил после себя очень много недочетов. Другой начал строить баню, и после этого, после бани, как он достроил сюда, там оказалось, еще нужно достраивать, переделывать, еще вложения нужно делать. Хотя был уговор, что все будет под ключ. Третий зашел ремонтировать санузел в квартиру, да, и наворотил таких делов, что нанятый после него еще другой работник, он сначала должен все это сломать, все это вычистить, и потом заново опять делать ту же самую работу. И вы представляете, что это все касается нашей с вами жизни. И практически это встречается во всех сферах нашей жизнедеятельности. И поэтому, кто является вот подобным нанимателем, да, и кто предоставляет какие-либо услуги, да и вообще все мы должны помнить об этом хадисе. Потому что он так или иначе, он касается нас, касается нашей добропорядочности, касается именно нашей надежности. И именно каждый из нас будет спрошен Аллахом, как он выполнил свою работу. И, конечно же, тут кто-то может задать вопрос: Хазрат, а что делать, если я сам, как работодатель, встретился с ненадежным работником? Мы с ним договорились, я ему задал объем работы, а он не выполнил это. Или же на 70-80% сделал и пропал, да? А заказчик требует, сроки поджимают. Что делать в таких вот случаях? И в таких случаях некоторые ученые советуют поступать так. Когда заключаешь договор на оказание услуг с каким-нибудь работником, когда его нанимаешь, да, поставь ему две, получается, оплаты. Первое – это оклад. Это гарантированная 100% оплата его услуг. Допустим, какой-нибудь объем там, да. И к этому добавьте премию. Если ты будешь надежным, доброкачественным работником и будешь выполнять свою работу хорошо и прилежно, ты получишь оклад плюс премию. Если же ты будешь допускать какие-либо недостатки, не будешь недоделывать или еще что-нибудь, да, я буду штрафовать тебя лишением части какой-либо премии. То есть сколько-то процентов из премии просто вырежу или вообще могу лишить просто премии. Понимаете? Вот если вот подобным образом составлять трудовой договор вот между этим человеком, вот тогда он уже задумается, стоит ли ему опираться лишь на оклад или же стоит ли терять ту самую часть премии. И поэтому, уважаемые братья, это, конечно же, говорит нам о том, чтобы мы выполняли нашу работу доброкачественно, чтобы мы относились ко всем, и к заказчику, и к нашим, получается, работникам, которые работают у нас по найму, чтобы мы относились к ним справедливо. И нужно сказать, когда заключаете какой-либо договор, с кем бы это ни было, прописывайте все ситуации. Все даже спорные моменты. А что будет так, если, допустим, работа не будет выполнена? А как будем поступать, если этого не будет сделано? Что будет так, если у нас будет конфликт, у нас возникнет спор и так далее, и так далее. Все это прописывайте, обо всем этом обуславливайтесь, говорите, и вот тогда, иншаллах,
тогда споров станет намного меньше. И подобных нехороших, неприятных ситуаций станет намного меньше. И поэтому пусть Аллах Субханаху ва Тааля дарует нам свой баракат, пусть Аллах Субханаху ва Тааля увеличит нашу надежность, пусть Аллах Субханаху ва Тааля отдалит нас от этих качеств, пусть Аллах Субханаху ва Тааля будет доволен нами и в этом мире, и в судный день. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.